салому алайкум гиби аввалин ина мошинатона ашмо шава барои чӣ Матеош криша да кафтарбозӣ мекардам кадомиш калонае натури ма кида шонка дорам ба як ҷои таърихӣ омадаем. баъди мактаб мерафтам садиқ абедкунӣ дачу одамои хуб будан мора рости гап доди худо падашка када бад мегем красиваш кунем хушруват бикунем одами асаби ҳамаи вайно намиҷа шудагам фредам я савол додагим гуфтагим хафу агар тоутем ту блогер мешидӣ меган не шарик ҷӯшид микрофон ай туй омадӣ ассалому алайкум ба ҳама. номи ман Шарифҷон Сатторзода. мутаассифона барномаи мо айни ҳол ном надорад, аммо меҳмон дорад. қаҳрамони имрӯзаи мо роҳбари Занҷабилбро, падар, ҳунарманд, битмейкер, брейкдансер ва дӯсти наздики ман Азам Нарзиев. Ассалому алайкум. алайкум салом бача боймай баъд гирифт мехостам бигӯям раҳмат, миннатдории худро баён кунам барои он ки рад накардӣ даъвати маро. Ман ҳайрон мешудам рости гап агар рад мекардӣ. шумо дар раҳмат гап нест ба декоратсиямо ба шумо махул. декоратсия киногия кино намиҷа симкам бале бале галеву намиҷа чӣ хел ки мо гуфтем айни ҳол барномаи мо ном надорад ва ҳар яки шумо то ба охир тамошо кардан метавонед фикру андешҳои худро дар комментария нависед. агар ягон номе ба мо махул шуд мо ҳатман ба шумо як тӯҳфае аз номи худ равон мекунем. чӣ гуна муроҷиат кунам Матеош ё Азам ба ту чӣ гуна махул фарқ надора ин хел бошад барои чӣ Матеош аз аввал биё мегӯем барои чӣ аз куҷо пайдо шуд Матеош. рости гап ин нома ман худам интихоб накардам ин номаро интихоб кардагад вақти брейкданс буд мо брейкданс маш мекардем ку вақту хай ҳама кличкаи хича дошт ман кличка надоштам ба онҷа даврон бад я бача бурам брейкдансист ба прикол мекардам тари Матеош сола каламела бразилский гапора чӣ мекард прикол мекард манам хе Матеош гуфтаам мегирифт дига ҳама омӯхта шед шогирди ҳама омадан акай Матеош ҳам хе номондак уже баклода ба ҳамин ном мебуромадам бибой Матеош ям хемондак барости ман ҳайрон шудам вақте фаҳмидам ки номи ту Матеош нест. ман мегуфтам акай Матеош баъд ту гуфтӣ не номи ман Азам як номи Матеош манам рости гап хиёл мекардам хуалинге номо барости бисёриҳо хиёл мекардам номи ман хуалинги барои он ки ман дар ҳама ҷо мегуфтам ман хуалинги ҳатто Сафар Мамад вақте маро бо падараш шинос мекард гуфт ин кас хуалинги номаш не номи аслиаш чиз ин хуалинги не номи ман Шариф номи ман Шариф не Шарифҷон як да чиво хуалинга дӯст медорӣ ҳама хуалинг татуировка дори ягон ҷаваб Матеош биё барномаи моро зиндагии туро аз хурдия сар мекунем аз маҳаллае ки ту дар он ҷо калон шудаӣ маҳаллани район аз райони асабӣ меравем ба маҳаллаи 103 гап нест рафтем бихел бӯи барги сӯхтагӣ бӯи пакришка бача реально биё бишинем ман нақл кунам дар бои район ин домон набудан домон навайоли сиарион мас ҳамун ба гуфти русо подъезде ки ту калон шудаӣ вале инам дом не ташкал ном этаж криша да кафтарбозӣ мекардам аз хурдӣ ту чӣ гуна кӯдак будӣ шух будӣ ором будӣ ягон аълохони пеши синф будӣ Матеоши хурдакак чӣ гуна кӯдак буд
Ма ака хулиганам набудам, ҳалохонам набудам, нормальный пацани, одди охотник мегуфтан. Следопит. Охотники чӣ? Ака район дам, хали бад як кас хулиган бад, як кас чӣ буд, мо чанд кас группача доштем, охотник будем. Мои қапӣ мерафтем, кафтар қапӣ, шигов қапӣ, шикор, хали чизо. Тутчинӣ, севчинӣ. Мактаби хондагиат дар ҳамин маҳалла аст? 114 мактаб рақами 43. Бача 103. Салом ба ҳамаи хаткунандагони мактаби 43. Мактаби 43 гарани калона оли мерем, вақт шавад нишон метавон. Дар вақти шумо маслан мо мебинем оз дар пушти мо кӯдако футболбозӣ мекунанд дар майдонча. Ин гуна майдончаҳо буданд? Не майдонча набуд, инами тонам дома поле калон буд иҷа. Барои ин кадоми поколение май футболист ҳамаш. Барои ки ҳар рӯз футбол мезадем, иҷа поле калон буд. Я сатсаи нижний меомадам, я сатсаи верхний. Иҷа я сатсаи сердце, я сатсаи айда дилшай. Иҷа середина айда я сатсаи чизашам иҷа центраш. Маҳз дар ин ҷой ки ҳозир мо нишастаем ҳеҷ чиз набуд. Поля буд. Поля буд. Баъд фақат ҳар рӯз медонед чӣ буд? 4 блока дидӣ, 4 блока против 3 блока мезадам. Ҳозир 3 блокара ягон каса пурсӣ мега ки мо зур будем, мо мезадем. 4 блокара пурсӣ мега мо зур будем, мо фақат мезадем. Мо дар вақти хурдӣ ман ҳар як ҳамсояи худро медонистам, кадом ошиёна, кадом ҳуҷра ки зиндагӣ мекунад. Шумо медонистед ҳамаи ҳамсояи худро? Конечно, бача ҳамаро мешинохтем охир. Иҷа ягон шахсе буд ки барои ту ягон намедонам намунаи ибрат буд, масалан ягон калонтаре ки мо фақат калонтарро нигоҳ мекардем, чӣ гуна рафтор мекунанд, масалан кӯшиш мекардем такрор кунем аз пушти онҳо. ибрат ки намедонам рости гап, ҳама як ками ягон чӣ мегирида хеле буд. Як кас духовой буд, ягон ака справедливый буд, ҷанг накунед нисуса. Масалан ки ҳарияташ ибрат мегирид. На, например, акаи Зокир аст, ози пасан ҳамҷо мешинам. Медона ки чӣ як ҷо кор мекунад, любой информация намедона. Акаи Зокир смотрящий. Смотрящий район. Аммо яке агар бинем зур боши. Акаи Зокир история ҳамҷара медона, мақсад любой дарахтам медона, кишнемдагай, кашнемдагай. Не дарахт зати гарани пира. Мо фудак будам дарахт буд. Ман мебинам амин ба гуфти вақти замонаи мо кубикҳои доматон на он қадар зиёд чиндагӣ ҳастанд, шумо кубикбозӣ намекардед? Не, унам дома кубик надора вообще. Яғани бисёраш дорад. Аки иҷа уже самсоё опасный будан, дух намекард кубик чини. Унам дома кубик надора, унам дома бир лисия бача. Бале, яки заш. Иҷа маълума ки кадоме гарани буда намемонда, уже риск намекард ҳеҷ. Баъд боз дар кӯдакӣ ман калонтаро агар ҳатто як солам калон бошад, метавонист ки ба ман гӯяд рав аз хонаи мо об биёр, ягон чӣ биёр, намедонам ту биёр, ба мағоза рав. Чӣ фикр дорӣ кӯдакони ҳозира фарқ мекунанд аз кӯдакое ки давраи мо ту буд? Конечно бача, ҳозир ту метавонӣ озир ҳамин кӯдакое гуфтаст вақти модам мегӯдам брачка ҷа биё, қатъи намо мезанӣ мегуфтам. Тамом ту мерай мезанӣ. Варианти негуфтан набуд. Ҳозир ту метавонӣ ҳамин кӯдакоро бигӯӣ ки рав аз мағоза ягон об биёр. Ма дух намекунам та. Эхам шуна ти. Дарс намерай бача. Гӯш намекунанд аҷа бача. Аки района даст рости гап, аки метонам бугу любой таш чӣ мекунам? Мумкин? Сентро намумкин. Бовар нест. Аки бисёриро намешноси, уже пеш хеле буд ки ҳамаро мешнохтӣ. Ҳозир намешноси. Ҳозир ман даже дар райони худам одамо мебинам мегӯям хуш омадӣ ба райони мо мегӯям. Агар намегӯм ман бачаи дарахтора бобӣ масо сухтагиамро шинодаги. бовар намекунам. Кӯдака мактаб гуфтум ҳозир давраҳои мактабим давидум зад. Так шухе бирем ман нишон метам района. Мактаб? Мерам 104. Тамом рафтем. ману Матеош ба мактабаш рафтанӣ будем, ки нохуст ҷураҳои бачагиашро дидем. дӯстонаш низ суханҳои азамро тасдиқ карданд ва хело шод буданд аз ёдовариҳо. дар назарашон метофт, ки ин ҳодисаҳо гӯё дирӯз рух дода буд.
ҳоло он ки қариб 20 сол гузаштааст. Пас аз ин дидор боз як вохӯрии аҷиб буд. ҳамсӯҳбат шудем бо падари Матеош. айни ҳол мо бо акайзам хеле суҳбат кардем, оиди маҳалла нақл кард, кӯдакиаш. Аммо мо мехостем фикри шуморо пурсем ҳамчун падар. Азам дар хурдиаш чӣ гуна кӯдак буд? вақте ҳаме кӯдакишон даври вай дағалти дега ҳаме ҷанги шаҳрвандӣ да бисёр даврои мушкил буд. ана худоро шукр мана ҳозир бисёр замонаи хуб дар Тоҷикистон ором масалан. Мо худоро шукр 4 писар дорем, 1 духтар. бачаҳои мо ҳаме ҷамъиятиам. Неки ҳам фаҳмидем ки ҳар 4шам ҳар хелам. яъне ана хислатошон, завқошон ҳар хела. ин азам азами хурдиш ана ҳар хел чизо да завқ дошт да. Масалан ами ягона бачае буд ки энциклопедияи масалан ана ҳашароту ана таракану ин хел чизо бегам бабочкамо хеле энциклопедия дошт. мо он вақт телевизион кор мекардем. баъд ҳам камера гирифта он вақт бозичаи ҳами динозавро пайдо шуд. худаш ба худаш мультфилм вай съёмка мекард. ман мегуфтам ҳами ягон ё режиссёр мешавад, яъне як сценарий мекард вай мекард. дар мактаб боли ҳами синфи 1 мерафт, аллакай хондана ёд гирифта буд да. Инами ино ҳамаш ай 4 сола 5 сола модарш ноқати машқ мекардану ҳарфу чизора афсонао ё аллакай вақте ки мактаб рафта будан аллакай хондану навиштана ёд дошта будан. маълимаш мегуфт ки ами уҷа синфи русӣ мехон. Это моя палочка выручалочка. Маълима ҷои да буроя и азам ҳам мегуфта ки ҳами афсонаро хондам ки синфо 1-2 бачаҳо гӯш кунанд гуфта. хай ана культурология хонд дар университети исламиянӣ. бобои ино бобо калону ино маълим гузаштагиан, яъне педагог гузаштагиан. шояд ки ҳаме завқи ана донишу завқи ҳами масалан бо ҷамъият будану шояд аз бобоҳош дахунино аст да. ба ҳамон хотир ман мегӯям бачаи бад набуд. хай ҳар бача шӯхӣ мекуна, ягон футбол боз мекуна, ягон чӯша мезана, не ки ита ягон мушкилӣ ба мо эҷод накардааст. ҳамин мо ба ҳамон хотир мо ором будем, яъне ягон бор надидем ки ягон кори бад рава. бачаҳои хуб қатъи дӯстӣ мекард. маълимошон ҳам бисёр одамои хуб буданд. ман мефаҳмам ки ҳар ҷавон бояд худша бикова, яъне дар зиндагӣ. шумо бениҳоят як фарзанди хуб тарбия кардаед. шумо ки гуфта натавонед, ман метавонам гуфта ки мо фахр мекунем ки чунин шахс дорем дар ҷомеа. барои ҳамин мехостем бигӯем ба шумо як бор дигар раҳмат. Ташаккур. тарбия. ташаккур зиёд. ин ай таърих айда и гаран история ҳами чия аз 4 қадам одан хай так так мо да кадомаш рангиш дигар буд. дидем ки қурбуш зиёдтар буд. масалан якта сабз метавонист ки 4-5 та сафед нархш бошад. хеле шумо дар ҷамион ку даёд мезанадан ам гарани вақто ба خیلی چیندگمی فقط ایمون نیسته اومدن کلاب برفته می اومدیم نیمی کوبیکون نیسته حالا که با کوکیچین چاورا گفتم داد چی با ایش خوله این ایو هم هستن ایمون نیست ма амра мегӯям ки чӣ ба ягон туш чиндагӣ нестай, фақат ил чиндагӣ. яъне ки нагуфт ки шумо мерем баъд меҷинед. ма ки даёд домна шаре ба охи секретор ана мегӯм ман чи чӣ чиндагиане бача ин раби то киҷора чиндагиан саре хадш хеле мераса. ҳозир мо дар назди се кӯдакистон, се ба гуфти гапо садик. ту гуфтӣ ки дар инаш мехондӣ. рақами чанд? дар дунё 146 буд. аммо ба мо таърихи ин садик шавқовартар аст. یه جنمی زبارون ها بود جنگلی بود بوار رکنی درختون ها خالی لس بود جنگل بود نه چی را نخل کنم؟ چی را؟ یک با یک زدگی ادرا در این صندیق ای راست که خیلی خیلی اینترویو دیگر ها همینی خیلی زدم ما گرنیم خیلی نبود خیلی من روز دیدم پراژه نمیم همه گم هم تریشید ما که جنگ داین هم ویرتوشکا پرچکا مزدم من ترزیدن همه کارش کی جا گپو مگریخ فوتبال ده با خیلی سرازت کدومش کالونای вже ягон кас зади намедодад. Я ба як чӣ кардем ҳамҷо таопа меомадем короче таопа UFC Dana White ин ҳамҷо короче сар шид я ба як ба ман омадам хали веринем да узяда вир чика мезанам метарса короче
اومدم توشکا کردم که اومد پرخود در اومد ما گوشتینگا براتن ندیدم ای خیلی چیزا کینو واندم دا نبود گوشتین اومد پرخود براسو غلطیدم دیگه دایدم نیست یکی بس نگفتم فهمیدی ما تو خیره چی کردم زدم من لیکن پستن ابا پیشش رفتم بیا باید روانش نگفتن نامش باید است؟ اکنون نمیگم برای که این چیزا دایدش همون هسته داید این ما هسته با فکرم دیگه رو هایدشون برو مادگه این سکرته مکتبی رقم 43 43 یعنی همه دیزاین مکتبا اینا با یکدیگر مانند هستند. در نظرم کو ایده کلون شما ندیدم اگه با خیلی کامنتاری دا باید بگن 80 ممکن من آمدم دیگه مکتب این مکتب نستال که کلونه پول عربی چند خواهد این اینجا لینیکه مگذاشت در حقیقت بینید با درند از سپورتزالی کلون دارد سپورتزالی کلون محض از همین مکتب وقتی به خانه رفتم به درونی صدیق می‌دارم. او خیلی راه شدیدی چند خواهد هر روز خطرناک به درستی او وقتوی خیلی دایا کوچه مگذاری سرازو یا اون کس ایجابی چی داری؟ اگه جایی هر روز نخلی چره صدیق باید چیزی اینترس نیم و تو سیفی دهیم دهم یا پریویچکا داشتم بعدی مکتب میرفتم صدیق عبد کنی در چه آدمای خوب بدن در جنامه گفتن که ممکن نیست سه چیز اما هیچ چیز نمیفهمیدم ای مکتب میرفتم خیلی میگم دستخبر میتونم اما عبد کنم استالوی صدیق میرفتم میگفت چی تیم تو دارم کشه پاشه همه خوردم با خونه میرفتم با اوچه فهمید جان کرد گفت خیلی ممکن نیست نه که خیلی دیگه سر اونو میرفتم خیلی پلیپ یا عبد چه ناز میدم کات آخه پونچ چه بدم یوزی ما خراب شده محض همین مکتب رو با ختم رسوندیم. اینجا ما 6 رو خوندم با مکتب 6 گذاشتم 7 سال خوندم مکتب 7 گذاشتم شما میدونستین که من مکتب خونده اگه همینجا بدن تو نمیدونی مکانه کی باشه نم 43 از نقل دارم چه پولش کالون چه گارن برای کار بچه‌ها این اینجا کانالی موهای از اوش کمینه که توبستون پرای تیچه نداره کورورت نیزونه هست سه اینجا لوبای کس نمی لوبای جیتیلی جا اومده و بازی میکنه روزی 3-4 بار میومده پیش فوتبال بعد فوتبال شام بود بازی میکنه خیلی автовокзал даже سر میدادیم نخنه کی یگون چی مراد خیلی یگون مور پور اینجا پری مور یا مور سیاه کو بسیار باید فرضا آپاس نبود خیلی نه بچه هر یا این دیز بود براتر تو خواه باید کنه خیلی مراد با نام کینه واندان دایکنه خیلی واندان شکن با این همی سر میدادن خشونه بوار میکنه این هسته خیلی میپریدن خیلی هر یا پلی میوادی بود آمفیبیا بنا خیلی میدرومات براتر آیا سد یک برومات گارنی بدم گارنی پلاویتس فوتبالیست کرچی توی نیو زوره ободи دیدی چه خزوره کورور ایزابیلی لوبای چی داره ای بخلاشکو لطکا میکرده شعر میداده کانتر پس موست هست ای موست میپریدیم گلاوی میپریدیم همون پرسیدم که اتر موست شما با هم میپریدم ما کی هم کودکو لوبای کسی کودک 4 ساله گلاوی میپریدم بشخی ای پادوادو میگذاشتن گارنی بدن اوبوزی داد این تیچن عربی اخی تیچه نداوز میکنم وقتی ما داداش همه او ما میخوردیم بوار میکنیم بعد خیلی سلام علیکم این چیه سیگنال های همی رایانه چنی همی دودار بدم دارم جا بازی میکنم وزی فرسیم کو مور داره وابشه مور نداره وزی چکو که داره مور همارا کشتی هم پری مور مویر هم نداره نه خیلی کم داره تن همی گلاوی میزنی اگجو همینجا میزنی ای بالا میزنی خیلی میفراد اکه ماتهوش میگه که همینجا در تویسون دارم اگه کودکو میان بازی میکنن شما هم بازی میکنن همینجا خیلی ما میکنم داما همش میان بازی میکنن اینجا نه تاز میکنی کترم اما میکنم خیلی میشه
айни ҳол мо дар ба як ҷои таърихӣ омадаем. маҳз дар ҳамин ҷо занҷабилбро пайдо шуд ва фаъолияти худро оғоз намудед, бале? Аки основной чизаш ҳамиҷа чидаги ина ки пеша иҷа мора рости гап доди худо падашка када бад, агар бидонед ВМО бад, ВМО production бад, чӣ бад, доди худо компютер метавонад пада. Аки вайно муна мебинад ки созай, гарен я мега шумо гарен потенсиал дорен, компютер мета. Ба иҷа ра мегирем основной ҳамиҷа чидаги. И двори ки мояд хеле ки дидесне тропика мегӯ Индонезия дай. И офис гарен секретния ҷоша на мегем ай спутникам нигоҳ мекунӣ кур кардаган хеле ҷои секретния. Амин пеш аз он ки хирмо мезанем. раҳмат пас аз навор ҳатман Банан мехӣ? банан дорад дар майда кане ки серам. Мада хирмора хурдан накунад барои ки сезониш короткий медони намеоз як ҳафта ду ҳафта мегзарад тамом уже. И хирмо сорташ шоколадный. ман рост гап хурморо як 5 сол чида буд нахӯрдам. Дириш да игрушка дора бо сюрприза. бисёриҳо шуморо ҳамчун вайнер мешиносанд, аммо намедонанд ки шумо бинед битмейкери хубам ҳастед ва дар Осиёи марказӣ оиди брейкданс ҷои сеҳимро ишғол намуда будед. Рости гап брейкданс машқ мекардем у вақтҳо ёштар будем. Ба Централи азиатский чемпионат мешавад. Ма битбои доро, битбои хура мезанем секаса мерем. Интереси мешавад кор да чӣ иҷозат мегӯяд чӣ кӯд. Ман мегӯям намешавад кора вахи. А битбои хура вообще ай кор мерава барои ҳамин. Иҷозаташ наметан ай кор мерава ради ҳамин чемпионат бовар мекунӣ. Ё зима мефаҳмам ки это стоило того, да, короче. Ба мерем, кстати, якум бор ҳамин номи занҷабил ҳаминҷа мебурад. Перевал даем, уже бояд нома придумат кунем ку. Ба онҷа яки дастсар кира пашкара мегӯям ошхона медурем, мегӯям занҷабил биёрен. Мега чӣ занҷабил чӣ? Мега қаламфур медонанда у ба яки ҳамин дастсар мемона занҷабил чихе иностранцо ваян чихелай звучаниашам зура дерзкий бадай занҷабил крю меган. Ба ҳамин нома мегӯм секаса мегӯям точно ҳамин номай. Ба мерем онҷа командора мезанем. Я команда да бой мете Қазоқстонда ки ора мо YouTube да фақат тамошо мекардем, уже уровни мировой доштам. Се кас мерем намхе мебарем васига. Гарани кино будагеда кино. шояд агар аз архив ягон наворҳои брейкданси худро агар ёфтед Аста илова мебинем. ана шуд битмейкери. бале битмейкер музика мекардам, музика оҳангсози сол шидагам 2016 сол реперо да чӣ нависагам альбом акай бобои набод SR ҷавлон МЖА бисёриҳо да бит нависагам. каме нақл мекардед айни ҳол мо дар ҷо ҳузур дорем. ҳозир инамҷа питачо кимо бад чи бито кимо ҳамаи вайно фикро идео инамҷа шидаган реквизито автомат любой чи тозира мондагия раҳмат барои одаме ки ҷавози ҷои мода не ки мама чина мондагия аз фред оғоз карда ҳамо фредам ҳамҷа калон шидагия зангир фаридун ҳама ҳамҷа бад. Кстати, ман номум Ҷумай, бачо. Салом. Хубе намад. резка дар кадр. Яки пайдо шудем, хай чӣ бигем оз як ҷое даем ки и ҷо хеле бисёр гапша бисёр кас иҷа нервнич када гаштагам хеле идео хатим хеле фикри андешаи худаш хати. Акай ҷума байни гапатан ҳозир мо дар бораи Фред рафта буд дар комментариҳо менавиштанд ки Матеош кидат кард. Каме мефаҳмудед чӣ гап шуд? барои чӣ рафт? ҳамаи шоубизам хеле буда ки ина як кас ай корхона меравад чӣ хеле туғрияй иҷада уже одамо ҳар чӣ придумад мекунанд. Фред ҳама вақт Россия мехостад. Инами MVP AVP хатиш мерафтем документ нашуд документ давдав то охирам мегуфтем ки намерава. Барои ки Фред талантливи бача буд. Брейкданс дам гарани буд.
بعد هم خیلی شکی پرسیلین رفت اویلاوی اکوش راستی رفتم با هم خیلی یکی اوجه گم شیکو فرد کانی تر کی درگیر نگاه پوشید گارنی دیپرسیش دادم برای کی سخت مرسی مادری این چیزو سخت بعد چند خنا جی هم خیتو رفت تا یا سو رفت همین فهمیدم که جی هم خیلی میگفتم جی کی داد کردی چون کردی با ما میگفتم که ما آدم کی داد کنم اویلا پویلا خونا پونا را فروختم میره آن نه تو که ما آدم استراشنیم سبب اساسیش پریسیلینیا با پریسیلینیا و دولت دیگر من همین خیلی گفتم که من فهم گفت ما بعد کودک بسیار داره او گفت اوینده ما جارم ببینم بله برای چی من پرسیدم برای اینکه پلانوش علی شیده پلانو هم خیلی شید که دیگه پرد رفت بعد تو قاموندم کم تا قین بعد بس کنم گفتم بس نکنم بعدم اکرا اوگاوارد کردم میگه بچه رایون دا چی میگن مرا کی بعد نام خیلی که اوگاوارش نه اول شو مو خیلی آیا پروژه سر میکردیم توجیکیزات سر پروژه بود اما قطع سر کردیم خیلی اردام میکردم شون خیلی ولی پریوتچیک داکو بود ای اونجا در رولی هم وادی تیل هم پریوتچیک هم گید کارچی لوبو خیلی برای که انگلیسیش سوزه اما خیلی چسبیده با وقتی اکا جمعه رفت همگان باز نوشتن اینش هم که کرد دیگر گپا اینی حال چی خیلی میبینیم اکا جی باز در زنجبیل برو باز در اینجا خودش میتواند بگوید که نه ما رو هیچ که داد نکرد یعنی موضوع کمی شرم داد نه ناتوری ما کیدار شون کردم کیدار شون کردم با اومدم با گفتم بچه خیلی ریکول بود باید چسبیدیم نه اینجا می نوشتن که متیو شما رو کیدار کرد که برای همین شما با خیتای رفتید برای که متیو شما رو کیدار کرد زور بوده خیلی بیاد یا زبان کیدات کرد برای امریکا هر جا رفت دولت خارجی بله انسان دیگه یک آدم دیگه هم همی بدگه قدیمو نمش آن نمش نمیگم اون سیم آدمی که قدیمو میگرده کو قدیمو تو زیرا قدیمو نه تو زیرا قدیمو نه آدمی که او ای نچالا تما کرده بود تما نه هم ویدیو چیز اگه شما قدیش خیلی چیز که ای وقتش قدیمو نه که زکات ما نمیدونم نه که فقط قدیمو نه این حوزی دامی کامنتا هسته نمیبینن شوخی میکنم короче با هم جا اومدیم مرا کستاتی یکم همجا فرد آوردگی مرا تیپ همجا مو بچه خطی ویدیو میکنیم اومدگیم خطشون دیدگیم ای گفتم تین نه ما هم خیلی دوستا هم خیلی با ایدا این خودش خیلی چیه نمی بازی دامه بینین کو اینو دا خودش هم خیلی زندگی ده ایدا اوجه پادامی سناری گارن پرسوناژ اینترس نه این بازی نمیکنه خیلی که اکتورسکی خودش بازی میکنه یا خیلی در زندگی مثل واینو هم علی شیدانده اوجه رایونسکی خیلی رایون عصبی بروماد رایون عصبی و ناتوری رایون عصبی بود ناتوری رایون عصبی در کوچه ها این پشک نبایی چون تا چسب میدونده چی زور خیلی نشد خروکا بکر آره که موقعی سریوز نیم نشد در کوچه وقتی یک جای با جای میرایم همگان شما رو نمهایتان رو با گفتی روسا پوتت میگنه مرا دینا استوریا بود короче بچک پیش محمد بعد میگه که اکا ما واینتون دگیم با کدوم واینی که اون 4 سال پیش بدگه امورا نقل داره با میگه که او میگه ما ترا میدونم اکا فرید короче نومد فرید گفتم ما فرید بودم از بعد نوم گفتم مالش کردم دیگه شب گفتم نوم مالش کردم نوم جمعه موندم короче با میگه ما میدونم اکا میگه پیش فرید بودی از جمعه نه تو نقل داره میگه ولیک تامه گیره کو میگه ما توش میرامش کردم کی ما فرید بدگیم فهمیدی بعد از جمعهش دگیم من میدونم چی بانه که مرا جی میگم بیرونو دا بله اینا جی میگن مرا ماتئوش میگن ماتوی میگن روسو короче هر خیلی نپراولینی و هر خیلی نامش میگن فهمیدی بله باز میدونید چی میخواستم از شما پرسم یک چند سال پیش من فکر خود رو میگویم برای من 2 واینر رقمی 1 در توجیکستان حساب میشد برای اینکه یگان موضوعی
бемаданиятӣ ё ягон суханҳои бад надоштан. Ду вайнер ин Сайдакбар Акбаров буд ва шумо бениҳоят як наворҳои хуб ва шӯхиомез буданд. Метавонистӣ ки оилавӣ тамошо кунӣ ва аммо айни ҳол Сайдакбар тамоман бас кардааст. Шумо фаъолиятатон каме пауза мондед, ман намедонам, наворҳо хело кам мебароянд. Барои чӣ сабабаш дар чист? Кима фикри хидма мегум ба фикрам ҳарчи вақти хича дорада хидоам хети дамета ки ин авази ҳама бас мекунада, ҳама осуста сис мешава. Ина мастер Исмаил я вақт мехонда, гузира муҷаи ухана мехонад. Осуста ҳам хе вақти мора мумкин гузашт намедонам пеш алов доштем да дранда алов бад нами кайфча ями чиз бад. Осуста озди хай кор мекунем ина ард мо лаклак да кор мекунем ва основном амуҷаем. Баъд вайно да ха редка да па кайфу мекунем ягон чи. Идея агане бисёр ай. Просто зиндагирам тез шидаги ай. Сар мехези уже шав шидаги. Вақт тез мегзарад. Ҷимидан дар курайда намедонам я сферада ягон кас русска наметуна. Оиди ҳамин поколения нави вайнеро чӣ фикр доред? оиди Стили хай стили постоянно стил алиш мешава. Ина ози созан вроди вайнерои нав ина смузи интересняй фабик астай. Фабикам хай как олдскул ам геша он вақтурам мезад. Блогеро бисёр шидаган ки блогеро бисёр шидаган. Бисёр шидаган именно ами гапи ами блогер пас шидаган репутацияш ба фикри ма. любой кас хеле фикр мекунад ки як способи заработка братан, способи ки типа хел мекунад ки хеле таи сунда мемонад блогер мешавад. Мепарса ака чӣ хел блогер шавам ма бача и хеле профессия нестай ки ту хеле ин ранги хоби ма лично ин ранги хоби будаге. То есть хеле нестай ки бояд хеле просто аму процесси съёмкаю процесси аму чӣ хеле интерес доштем кайф мекардем аму. Лекин мо бисёр занг мезананд на бачаам блогер шидани ая чӣ мекардем съёмкаш мекардем агане мо чӣ кор метавонем. Ба мепарсимаш мегум главное желание. Барои чӣ мехоҳӣ на блогер? Мехоҳам сум кор кунам ага. Чӣ сум манам ин уже хатое фикр мекунам. Барои сум тера кунӣ уже хатое. Барои ки вақти мо сар мекардем мо сума фикр намекардем. Просто пеш аз занҷабил даже видео мекардем лекин намепартофтем ягонҷо. Инстаграмам надоштем бача. Барои ки сини соли мо хай мефаҳӣ кун. айни ҳол мо ҳузур дорем дар офиси маркетплейс Лаклак бо Ифтихор Юсуфӣ, фаундери ҳамин маркетплейс ва раиси Азам Нарзиев. Як ду сухан мепурсем оиди Матеош. Барои шумо Матеош кист? Барои чӣ шуморо ба кор гирифтед ва ба ҳайси ки акаи Матеош чӣ кор мекунад дар маркетплейс шумо? Акаи Матеош дар баробаре ки ба мо ҳамкора бо як рафиқи наздик монам ҳастем. Мо як тӯли 5 сол чӣ қадр акаи Матеош ҳамкорӣ дорем. Барои чӣ корро даъватшон кардем? Барое ки ба омони акаи Матеош дар Тобистон хеле ба ангушумор одамоанд акаё каманд. Як дар ҳақиқат креативи хичона доранд, истеъдоди канг дар ҳақиқат як истеъдоди баланд доранд. Ака ман аввал хеле мухлисшон будам. Ина худоро шукр насиб мекардам бо дар як таги як бигем бино фаъолият кардем. Аядек авқот хулос абед дорем корхона. мо дар бораи зиндагиаш каме навор гирифтем аз хурдӣ аз маҳаллааш ва то ҳол гуфт ки айни ҳол ман дар маркетплейс Лаклак кор мекунам. Барои мо пурсанем будем ки ба ҳайсе ки кор мекунад акаи Матеош чӣ кор мекунад дар ин маркетплейс? Акаи Матеош дар Лаклак креативни директоранд.
ами чи видеое ки дар платформаҳое ки мо мемонем мебинем, ягон идеяҳое ки креатив мебинем, бисёр шаҳракай матош хушон мекунанд, пешниҳод мекунанд, иштирок мекунанд. Ина дидесем аллакай ака матош реп ҳамсар кардагиан, реп хонистанд дар як сатҳи баланд. Ана реп хонда зуртар хонистанд. бале вазифаи вайшон креативен директор дар ширкати Лаклак. азор раҳмат. Саломат бошед. Як фикри шуморо фаҳмидем оиди Матеуш. ҳозир мебинем дар утоқи худ дар кабинети худ чӣ кор кардаистед. Гап нест. Бароитон раҳмат. Гузарем. Хуш омадед на питачоки наомо корхонаи Лаклакай. Ҳамҷа питачокчаи моe. Ина да казат иса акай Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам. Мотивация. Вақтиша мотивация. Ай барои мара ҳақиқатан дар гӯштинга задан кинои Ван Дам калоштед. Ман якумин бор дар умрам мебинам ки касе дар деволи худ акси ин актерро овеза мекунад. Ты ҳамон киношама дорӣ? Бале. Ман номҳоашро дар ҳақиқат намедонам, лекин ман медонам, тамошо кардагиам ҳамон филме ки дар вайнатон шумо як қисмашро илова карда будед, вақте як душман хокро мегирад ба чашмаш мепӯшад ва дигар. Бале. Кинозуд. ин реквизитҳои бениҳоят реквизитҳои хуб дорем. Ина даже немику реквизита. Шумо аз куҷо ёфтед? Ина мо хидмат кардагем. Ина лия мегем красиваш кунем, хушрӯят бикунем, дар ин ҷо мемонемш. Аз ина ҳама чӣ дора ку ахи самокат даги хай баҳтарин мо намтари доштем. Оиди ин ҷоизаҳо кам мегуфтед? ин блогери сол 2024 гирифтем наканиста дан пиримо. Инаш чӣ? ин топ 10 блогер 2022. Бале. Тилои ҳамаш. Бале. Бен як реквизитҳои аҷоиб доред рости? Оҷа бисёр парик марик. Ами чи навигариҳо иштестай ҳамаш бо аинҷаш сарштестай. Началашон аинҷа. Бале. ин амҷа карочи вақти ҳам моментҳои боиеда карочи. Индонезия ҷа. ин амҷа кабинети ки ӯзи шумо да амҷа ин ку дидестен ами кабинет ами чи навигариҳо ӯзи мешаванд ҳамаша амҷа мебуроянд сар мешаванд навигариҳо. ин хеле легендарни суратай ҷада Матеуш хеле Индонезияда хирмо нахӯрдем ку. бисёр дар ҳаяҷона амҷада ки чӣ гапаи чӣ кор кардеста. Ина сурат ба лекин ҷа палава. дамгирӣ рафтеста. Чӣ бигем бо ина чӣ диде? Интересни рӯзо гузаштаг. Нигоҳ кунед ҳамаш история доранд ин сурат даже. Таърихаш чист дар чист? Историяш дар чист? Придумат кардан амне ира да чиз гирифтагиам. Короче кам дар хеле историяи хеле конфиденсиали ҳамашира нафаҳмем. Хоб. ҷои кориатон ба ростӣ бисёртар ба ҷои бозӣ монанд аст. Не. Коврик чиз кардем. Не. Система маҳкам кард. Ая бародар мондагай рости гап. Бале. Меосия. Ай кам беспорядок аю хеле и аку Творческий беспорядок. И Москва хеле ами участники вайноан, ами иштирокшои ами видеоан. Инҷа бо бисёр чӣ будагай як хел чизошон да офис куна мондагай. Склад да, чизе ки калона. Веромою хеле короче моментои интересни. Акай ҷеҷей агар ки акай Матеуш дар наздамон набошад, Бобро, шумо Леле амҷа бес. нисбати ҳамин одам чӣ гуфта метавонед? Кор кардан бо ин инсон осон аст? Гарини пинақатиш кор кунем. Не хай ку одами ҳамчун инсон ҳар як одам бу хеле нозукиҳои худша дора. Барои ҳамин хеле ҳатта комфортнае хеле даже шума мешем бо туғра ҳамчун дӯст бадил хуб аст. намегирем. Бо ҳамчун дӯст беҳтарина. Чи яке одами қинае, одами хеле
عصبی های خیلی رایونی عصبی های مهاردی را مرا خیلی میفهمم مرا میره بفهم هم دیگر فهمی های من توی دل شبت دل نبیک همی را میبینم ҳамон одамон ва ҳамон маконҳое ки мо дидем, ҳамаён ҳикояҳое ки шунидем, дар ҷаҳонбинии Матеош нақши амиқ гузоштанд ва маҳз дар ҳамин утоқ он фикру ғояҳо таваллуд мешаванд, ки ба ҳамаи видеоҳои Занҷабилбро, ки мо дӯст медорем, оғози роҳ мебахшанд. چقدر رایونچه ما خوشی؟ аҷоиб бениҳоят махсусан вақти бо падарат каме суҳбат кардам, مرا سر کردن бале бениҳоят зиндагии аҷиб доштаи ба ман бароси ҷои коратам махкул шуд ва дар бораи хурдият аз азам то ба Матеош то ба креативни директор шуданат ҳамаашро пурсидем. биё каме дар бораи блогинг дар бораи соҳаи интернет суҳбат мекунем. ту метавонӣ топ 3 блогери вайнери ёш ё ягон поколения нав мегӯем номбар кунӣ ки ба ту маъқуланд, ту тамошо мекунӣ кори онҳоро. наҳмедонам ростига ба ту ҳамчун старая гвардия маъқул аст блогерони ҳозира? биёин хеле топ 3 не маъқул аст ё не? агар маъқул бошад баъд бигӯ ки акмайна ма смузи да подписаться кардагем кен той правда подписаться кардагем ака амаш наздика шиносем ина фавик да подписаться кардагем атак ма касеро хафа намехоҳам мекунам ки зурай не ростига набагутум хи акма чихе ба оматим ода бачо ма ода бачо чихе ба оматим бра у ҳама подписчикои хишмона дорам у аудитория хишмона дорам просто мара бугӯй американский вайнора тамошо мекунам например марҳамат ба ман ту баҳо намедӣ ки масалан ӯ нодуруст мекунад. ба ман маъқул ҳаст, ба ман маъқул нест. ака ҳамаш наздике ҳамаш медонам баъд яхе видеош маъқул ай например яхе видео маъқул нест кен той прав пеш видео мекунад яхелош маъқул буде яхелош намефаҳмам таш яхелош нам хеле яхелош да кайф мекунӣ яхелош да кайф намекунӣ. бисёриҳо фикр мекунанд ки дар блогинг блогерон вайнерон бениҳоят зиёд сум кор мекунанд. назар ба мардуми оддӣ чӣ гуна шуд ки яке аз беҳтарин вайнерҳои республика вайнҳои худро кам кард ва рафт ба худро дар як чорчуба даровард аз саҳар то ба бегоҳ кор. ростига ба ки одамизодам хари чизае ки кадаме озода кор мефураш кадаме кор дай озодӣ мефураш барами зиндагӣ ҳама хеле айҷа ба уҷа мепарем хеле хе баъд блогер будан осон нестае бешхи и ганда нагрузкаи безебай депрессияе мақсад ту ҳама мешиносад ина фредам я савол додагим гуфтагим хафо агар тоутем ту блогер мешидӣ меган не мумкин барами рафтага барое ки хинда ина ҷеҷеам я вақт монда шид рафт хитой гуфт ма намекунам дигар ойлад қат я ҷо мебуроид хиндайда намедонам ҳама дар кори ба ҳама хиёл мекунад ки именно ту корша бояд буд кунӣ ҳам синфо например я бор хай корша буд мекунӣ ду бор например хиёл мекунад ту пари вақт дорӣ агар вақт надорӣ ту ҳама да ёрдам кунад наметавонӣ нагрузкае баъд я одам гуфта буда гуфт ки инами ту депрессия мешӣ гуфта бад ҳами чиза вале ҳамон вақтҳоам уже фред рафта бад уже вақтҳои ҳами депрессивни бад гуфта ки ту да дурӯға гуфт ягон ҷо кор бидро гуфт как будто ту саҳар мераи кор мераи коллективай ту уҷа дар кори шеф дорӣ ин ҳами чиз гуфт психологически гуфт марам ҳамхари шидагим гуфт ӯ я одам фотограф известный фотограф бад гуфт ҳами чиз ёрдамат мекунад майли гуфтум ки ба уже ҷеҷаи хитой рафт тоқа мондам шитаи тоқа видео уже кадар қиин шид
بعد همی возможность шид ки лак-лак файрод кардам. Гуфтам хай попробую. Рафтам психикада фоида кард ростига. Коллективи нав, уже ҷурӯи нав, суиташ дига. Мумкин шояд ҳамин боша. Ман уверенам инами любой блогере ки мо дорем, ман инами ҳамаша лично медонам. Шумо мебинед дар видео, мебинед харсанд, ҳамаш депрессия меша. Любой таш. Ман ира фаҳмода наметавонам чётка барои чӣ, лекин ҳамин чиз намедонам, ё чашм мераса, ё ҳамин қуввата мегира, ҳамин чиз ки ҳама чӣ мекунам, медонам, нигоҳ мекунам. ҳар як движенията. Ҳамин чиз аст. ولی میفهمی. رحمت یک تمانیت نیک. حاضره واینرها، بلوگرها چی در خارج، چی در تاجیکستان بینید کلابوراسیا بسیار میکنند. قریب هر یک ویدیوی آنها کلابوراسیا. عین حال تا به امروز در صفحه زنجبیل برو فقط همین هفته های اخیر گویم دو کلابوراسیا پیدا شد با کنتوی پراف و با سموزی. تمام. برای چی شما کلابوراسیا نمیکنید با دیگران؟ راستی گپ ما وقتش کلابوراسیا کم میکردیم. داریم کلابوراسیا ایمینا خطی واینرو کم داریم. برای که این چیز آسان نیست. همه استیل خیچه داره، آوتور خیچه داره. اونجا نیانسوی خیچه داره. سیومکا مانتاژ. Например, на мо даже я удама мегирем ку, например, со стороны хидмода осона ина декас маҷа же хади уже зур мефаҳмида дигаремона. Ҳакаси дигара мегирем ура фаҳмодан қиинда. У стил алиш мешава. Амун чизе мехостем, амун чиз намешава. Барами фикри ма амяки стила намехоҳем да чӣ кардам. Ама ба стили худаш заби хича дора. Хитсин. بیا اویدی گیف گپ میزنیم. برای چی در صفحه شما یگان وقت گیف نبود، گیف نمیکنید، شاید معقول نیست با شما، من نمیدونم. برای چی گیف نیست از طرف شما؟ فکر شما نسبت گیف خوب است، خوب نیست؟ با فکر ما اینا ما سیناری نوشتم میتونم، واین سیومکا کردم میتونم، موزیکا کردم میتونم، نه که گیف ما کردن نمیتونم. برای که زبیمون نداره همین چیز. خیلی میتونن میکنن اینا. گاب زدم میتونم، ما گاب زدم نمیتونم. ما خیلی استوری هم همه داده باشی کمه خیلی زندگی دمو سکروم نیم بچه‌ای شامگینیم کراچی. با گیف دا پریستایت کردن نمیتونم خدمت راستی گاب. پریستایت کنم من میبرم سلام علیکم گیف اولی نیما اینا موشی میتونه اشمو شوا نام زبانه میدونم دیگه چیزایی دا ایدما دخ نمیکنم در گیف کنم. داخلو میکنم. داخلو هم زبان موجود. مو نمیکنیم. خب. نه خیلی پرینسیپو هست. بوک میکرز که گیف خیلی لیگران نمیرسیم. دیگران نمیرسیم. لیچ نیست رو. از سایدن هم تیمویی که مو تابوه تابو. گیف با من نمیزه بعد اما گیفو بوک میکرز که کانتورو رو رکلام نمیکنیم. این معنای اون را دارد که تو روزی نیستی با تو معقول نیستی. خصوصیت همین گیبو کنشنا ممکن هم خیلی در درون ما بدونم که این ما در فیلسوفی زندگی ما در همین چیزا طور نمیگیرم. فهمیدم. و ما نمیتونم توصیه‌ام همین چیزا کنم. نپرمر ما میفرم مهنت کنم یک وقت. پس از همین قدر سالی که هنرنمایی کردی جایهای نمونه در جام آسیای مرکزی از بریک دنس گرفتی و دیگر پرچم ملت رو برداشتی. اگر ما برگردیم با 10-15 سال پیش با ازمی خورد ازمی جوان تو چی میگفتی؟ اگر در نظرت من نیو از همین خورد نشسته میبود. میگفتم از همجون نترس میگفتم بشکن اشکا که بیشو نترس ده کروچی بذار گزاوات مرا که بود بیشو اشکا میگه بیشو
бақувваттар мешавад. Намхале. Ма ҳамтари одамам ки риск намекунам як гому. Метарсам хали одаме ки стабил нест, дарши намерам. Мегуфтам ки натарс. Ама тенҷа. Бахуб гап. Чӣ бигӯ дига? ту метавонӣ бигӯӣ ки дар зиндагӣ ман аз ҳеҷ чиз пушаймон нестам ё ки ҳаст чизе ки ту пушаймоне ки кардаӣ? Ман ягон чӣ пушаймон нестам. Ман намедонам. Дар зиндагӣ ман на дуздӣ кардагим, на қарздор шудагим, худо ба шукр, на ягон каса тӯҳмат кардагим. Барои худам рафтам, мехед барои худам рафтистам. Ягон каса гуфти гапо на видео дам, ягон каса чақа намерасем. Аз чӣ пушаймон мешавам? Ама тенҷа ҷурум, тенҷа нина зиндагӣ, падар модар. Ама чутке, позитив не. Бисёри вақт вақте якҷоя ба ягон ҷо меравем, ҷавонон бисёр туро дӯст медоранд. Чӣ хеле имрӯз дар мактаб дидем, аз тирзаҳо дар вақти дарс дод мезананд занҷабил биро. Бар он шахсоне ки туро пайгирӣ мекунанд, дӯст медоранд, ту дар охир чӣ метавонӣ бигӯӣ? Ягон ба гуфти рӯсо совет? Совети чотке ягон хе. Ҳеҷ натарсем. Ҳар ятаи шумо зурем бешхи ягон кас хича бояд пас назанада. Бояд амира бифаҳма ки потенсиале ки ҳар як одам дора, амро бояд биброра. Нотарсида, як бор просто гӯш кунед хитона чӣ мехоҳед. Ҳар як одам фишкаи хича дорад. Як кас тез медава, як кас футбол зуд боз мекунад. Бешхи ҳар як кас фишкаи хича дорад. Бояд ҳар ятаи шумо фишкаи хитона биёред, имина ҳамуҷа бизанед. Чтобы зиндагиам па кайфу бошада, ай кори кардагӣ кайф кунед. Баъд коротам осон меравад. Бихабга. барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Қаҳрамони имрӯзаи мо буд Азам Нарзиев, ё ки чӣ хел ҳамаи мо ӯро мешиносем ва дӯст медорем, Матеуш. Хайр, то барномаҳои дигар.